ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. ये कितना दिया उधर? 6,000। तो क्यों दिया 6,000? बिना आईडी बिना वोटर आईडी ना उधर बोला? नहीं था। हाँ हाँ कितना लिया? 6,000 लिया। हाँ ऐसा बोल ना सीधा सीधा। क्यों डरता नहीं क्या? हाँ कोई भी कुछ नहीं करेगा, तुम उधर में बोल, ऐसा ही बोल, ठीक है? तो वो सब बोल एक एक नाम में वो अपना अपना आईडी लो, जो उसका पास आईडी है पास ले, छोड़ो रुक मत ले, मारता सिराव रुक मेरा काट उसको, रुक Kinoyalam jagahnya Trap Integrated Territorial Organization haka arusau trek uklalingkot arja arusau kilit ben ujor haka Directorate ke Anti Infiltration halo ke jingyo orung laitlan jagi bar jilla shaki babun ki jaka hasor Shillong but haki thain bypass mauring keneng Presiden keseng ubak dan bok dakhar ulong bagani ke jing ujor shaka di katrat rekam jangka sarkar kelong hadin bekeseng kelayo ujor na ki babun ki pat ba begidan ki bar jilla ki belayo benrung shaka jilla Meghalaya klem ki kot kisla ki babiang Ulayat huru haka jinglet tokit jingi dekot keseng lalap hisha bakidan bongut ki bar jella haka thain bypass mauring keneng ki basuan rung bian bat marmar ki dekot keseng la pin phaino yaki she ki joka bakiwan shu ula kamru bakaseng layo jingtep bakidan ki bar jella ki bapla bakiyo rung sha ka jella da ka basiu pisa haka infiltration check gate ha bernihat kumbahadu san hajar bat 2,000 tingka Nakalyang ke Directorate ke Anti Infiltration kalakular bakan le ya kebadan kam ban shimkhia ya kini ke jing ujor balayo nakaseng. आप लोग कहाँ से आया? हम लोग झारखंड से आए हैं। झारखंड से आया। कौन से मतलब गुवाहाटी में काम करते थे। हाँ। गुवाहाटी से इधर आए थे वो नॉन स्टिक का सामान बेचने के लिए, तो रूम ढूंढ रहे थे। हाँ अभी नहीं मिला तो वापस तो गोटी से यहाँ में कौन से गाड़ी से आया? छोटा गाड़ी से आया। छोटा गाड़ी स्विफ्ट डिजायर मतलब? हाँ सर। क्या कंपनी काम किया आप लोग? हम लोग वो सूर्या कंपनी का एडवर्टाइजिंग करते हैं। कंपनी आप लोग का जो कंपनी का मतलब मैनेजर नहीं तो आप लोग का बॉस था, वो लोग क्या आप लोग का कागज नहीं दिया? वो जो लिबरलाइजेशन कुछ नहीं बताया? कुछ आईडी प्रूफ है सिर्फ नहीं दिया। मतलब उधर में बिरनी गेट में चेक नहीं किया? नहीं चेक किया ना। अभी मैं कहाँ में रहता? अभी ये पुलिस लेन होटल में है। क्या नाम है होटल का? होटल का नाम तो नहीं है सर, वहाँ पे आईडी कार्ड जमा दिए। आईडी कार्ड होटल का नाम क्या है? नहीं मालूम, हम भूल गए सर। रात को ही आया जमा दिया। आप बोला लॉट में रहता है, लेकिन कहाँ में? होटल में नाम पुलिस बाजार नहीं है। पुलिस बाजार लेकिन लॉट क्या नाम है? उसका नाम भूल गए। बाप रे बाप, लॉट का नाम ये बोल गया। फिर भी भाड़ा वही है अभी। फिर भी भाड़ा घर में 2 महीना रहना पड़ेगा तो कहाँ होगा यार? कम से कम कागज आया ना। आओ, हम लोग कुछ नहीं मना किया, लेकिन आओ कागज बनाओ, लिबरलाइजेशन बना दो, काम करो, हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है? अच्छा समझ गया ना। हाँ कोहिमा में भी ऐसे ही नियम था। जब अब फिर शिलोंग आया, दूसरा आदमी पूछो शिलोंग में जाएगा क्या क्या करने हम कागज क्या लेके जाएगा? अभी आप लोग भाड़ा देना पड़ेगा, घर 3 महीना है कि नहीं? 3 महीना रहना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। लेकिन अभी का आपका सामान नहीं देखा था, कैसा विश्वास करेगा आप लोग को? चलो अभी हम लोग करना kini dekar ki bawan na po na Jarkhan tang ka kot kaslar kimdan re kini kena argut pene way ne bro argut kot kaslar kimdan mentangi labat ane possible mentar sini jingsang ide bani kendo I SP jongka infiltration jongka ni anti infiltration hendrei nomor bai lalai tunkam tangi lai kendo ni RI I reserve inspector iba shong ne te ngila aya ka dorkas lani kata ka jing ujor bakadon ka jingrung kini ki illegal migrant lani kita ki illegal ki bam te kinong sonong jongka ri India ki bopura but
kidon kan katukan ni ki jing ujor ni ki pa ta nang ko ngi na kalian jungi la phai gitu khat man le check ka spot inspection hapo spot inspection ni la lab ba kidon sha kita ki illegal migrants ba ni la phai din yaki ta ka ai pat ka bas ngupala kalong ba kito ki illegal migrants ki phlai na jungi ong ba kisio tu kipisa ban yo rong shne ka po ke jela ko jungi ta de halor kata kanong den mi bo ik dorkas ta na kalian jong ka police anti infiltration ko kala ong ba kin sele yo ko kam bat kin inquiry bat kin sa wat lada ka de ka basyane kumbala kliem do tu wayu mendet tengi ne kalian ko jungi ni ngenap ka to ka nipor bat lada ka kan ka badi page kan ka tanat ban check ke jingrung jing mi jung kini mendet kamlong ka ba bek nyimban sera ni hapiar hi ban le ko ban kam te ni kenturu ya ka police infiltration ba kumjor police department ba mdei tang ban ye shu yang shu hasor ban ya khang yi ki ba ye yaki ya ka ba ya dawai ko hak handrei ban jin ki nakalian jong police na infiltration ken pendking shaki border ban check ye ni at po siki jingwan rong mender kumba ki le mena kane ba khang hi kat to kan ni ki ba ki ba wan siki jing ye ki ba ki ba ye dawai ko hak te ngam tharai ba kin yo ban wan rong te kata ka dei ka jingwan ye kendu jumi mentah kasi jing ni SP aku jinglap jungi ka dei sha kan ni kalain bypass abang ila keli ni gini ki mender mo ni khar ki biya inti na sto ting keli bat kila plai kila pla hok hiro dala dia bagi ong bagi sio kita ka bisa te tangatai dan kata ka video video clip erung dan evidence Kabun kidai na kidai ni gini kilain kiwan gini kilain sersar gini khar muslim ni mak ki mo balik trai ka lain rum snong na kamtai handai ka ba lingo ro kalong ba hakatu ka ayu pagi ong bagi lek tang kili sersar tam ki harpat ki ong bagi har sulum snong kan kumakan no ki siu sa riu hajar na san riu hajar ta riu hajar mana dia siu po checkpoint ki ong bagi siu te checkpoint po berni kan dan tak te checkpoint session ni nya ka hitungi kentu liki dor bar snong iki seng samla snong pat iki nong snong jong ka jela kamtam iki pat nyutrep bangi de ban pej ngor ba ane po ka jela juni pej ga jingwan rung mender tada ki ngin sha kumne bat lada ka sarkar hi lingbaga ni infiltration ki shim ka pisa kumala keno te kambha bangin song klik ti ngi de ban mi no bat lada ka sarkar hi ka feel way pu way ngi nong snong nong ki jela ini ban don kita ki badan mensem sisa ban pek ban yadai yang benta kejing wan rung kertep new mender hapo gejala kejing kata ka kerwa ngakwa ban ha kerpang kedor bat nong pati khon jeng kebri nyok trap bangi de ban pek ngor na do menta ban la de phi lap isan khamat yanoi no subha pentep ye ka seng ne phila ban mail ru ha ka nyok trap ITO arpo@gmail.com tetang ini hingga kermen bangin nyatri lang na benta gari begitu regulasi